Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakar po artrik uluber arajar pausan ka Kcss Kono Secondary School klapan waino eke inter school sports mean arajar pausan hakbai kong Angel Walang lelong ka kongsan regat lang bak tikat tu kat ni kikindram kilendan. Ia ka dikajingalek kai sports lapan long hamadan jaga St Anthony's Higher Secondary School Shillong. Haga 4x1 relay race nakilang jaga shinrang ke school Kcss Kono klara eka nam lado penbut sa ka school St Edmunds ke belawan baar bak ke St Anthony's hakadan ka balai. Hakil yang ikin tepat kalau itu konvent kalau job ikan nam lado. Kakenhun juga school St Mary's kelawan baar bak Kcss Kono kelawan hakadan kabalai. Haki inter house march pass ke Gandhi house kelawan ningkong nakil yang ikin teh bak kumjo ke shinrang. Haki inter school march pass ke St Mary's kelawan ningkong hakil yang ikin teh bak hakil yang shinrang ke St Anthony's kalau job ikan nam lado. Pynhap perdana ia ketika sports meet the principal ke Kcss Kono Secondary School Usa Brian Walang. Teachers, be preachers, yeah, yeah.